Om Swastiastu. Timpal-timpal ajak mekejang, demen ningahang satwa. Yen demen ningahang satwa tianging lah. Jaja bantal rujak gedang. Buah wani amah kekuah. Timpal-timpal ajak mekejang, ane jani titiang lakar mesatwa. Titiang lakan mesatwa sane memurde pan balang tama. Ada ketuturan satwa pan balang tama. Kacerita ia sugih tur ririh pesan memunyi jak sing nyak kalah teken timpalne. Yen upamang dayan pan balang tamake patuh bu kebun selingkat lutunge apang setata bener karena ia duak memunyi kanti musuhina teken timpalne. Yen tuah dadi apang ia mekisit wiaden mati apang sing enu nongas ditu. Sedak dina anu desane paom lakar nayanin pan balang tama apang ia kena denda. Lantas penyaringkan desane nunen ngorahin pan balang tama kene arah-arahe. Pan balang tama manis semengan marotun siap desane lakar luas ke gunung ngalih kayu angon menahin balai agunge. Nyenjo kasepan kena denda. Keto arah-arahe kacerita manis semengan marotun siap ne luas desane mekejang. Nanging pan balang tama enu yo jumah ne kerana ia ngantiang apang siapne tuun uli beng-bengane. Mokelo ia ngantiang tondan masih siapne tuun kanti tengah tepat maro siapne tuun. Ditu lantas maro ia mejalan. Mak tondan mokelo ia mejalan subat tepukena kerama desane pada mulai negen kayu. Dadena pan balang tama milu melipetan. Kacarita subana ke jumah desane pau mau mang pan balang tama kena denda karena ia tuareng di depan arah-arahe. Kacarita pan balang tama suba mulai lantas penyarikan desane ngorahang pan balang tama. Pan balang tama jani cai kena denda karena cai tuareng di depan arah-arahe ngalih kayu ke gunung. Mesaut pan balang tama mangkin du menjero sampunang jerone ngandi kayang titiang tuarangi depang arah-arahe arah-arah ane teken titiang desane manis semengan marotun siap lakar ke gunung ngalih kayu. Titiang lah siap asiki buen sada sedek mekam dadena titiang mekelo apa ngantiang siap tiangnya tuan uli beng-bengane wenten tungai tepat mara ia tuan irike waurares tiang memargi nutang arah-arah ane teken titiang apa ngerane ang titiang kena dena. Keto pan balang tamak mesaut dadena penyarikan desane tusing nyidang ngelawan. Kacerita manine karahen pan balang tamak ngabos sengau bekal angon menahin balai agunge. Pan balang tamak ngabos sengau ke pura desa sambil memunyi kene. Desa ngawuk apang penahen teken desane dadi engon desane ningalin nabat pan balang tamake. Ulian keto masih tensah kena desane lakar ngeneng salah pan balang tamak. Buin manine karahen pan balang tamak meboros kene arah-arahe manis semengan desane lakar meboros apa ngabo cicing galak nyenjo singelah cicing galak kena denda. Keto arah-arahe ane teka-teken pan balang tamak kerama desane suba pada nyakne ane singelah cicing galak pada nyilih. Nah, yen pan balang tamak ngelah ia kulok bengil aukut bisa ada buin tusing pati bisa melaip. Kacerita manine mau boros desane mekejang ter ngabo cicing galak.
pada ngeliwatin panggung remengan dalam-dalam. Nah, yen pan balang tamak mejalan paling siduri sambilang nyangkol cicinge. Mare yang neket di grembengane, tusing ngidang yang liwatin. Ting! Itu lantas iya ngai daya, apang desane teko nyak jagin. Itu lantas iya jeret-jeret. Bangkok sing ada gigina, bangkok sing ada gigina. Mare dingeh tekan desane, kade jet timpalne mare nepukin bangkok. Lantas pada nyak jagin. Marana ket itu cek saget tepukina pan balang tamak ditu jerit-jerit takonina pan balang tamak. Apa kendahang pan balang tamak? Musut pan balang tamak. Oh, tuh pangkeng sing ada titina. Bah, sengap desane belog-belogena teken pan balang tamak. Payu jangena titi gantena pan balang tamak tusing payu kena denda. Kacerita desane subeneket di alase, desane pada ngelebang cicinge ke bet-bete. Ada ane nguberin kidang, ada ane nguberin celeng, ada ane ngepungin manjangan, ada masih ane ngongkong bojok di punyan kayune. Yen pan balang tamak kelak kelit yo sambilang nyangkol cicinge. Nah, di subane ento iya nepukin punyan ket-ket ane misi dui. Antu nganget cicing enta kapunyan ket-kete. Ditu lantas kaing-kaing cicingi ngangsut tusing ngidang meneh, tusing ngidang tuan. Mesat pan balang tamak. Jero toleh ja cicing tiange. Jeng raras yo mau kena kapunyan ket-kete. Nyen desane ngelah cicing galak buka cicing tiange. Tusing ada desane ngelah cicing galak buka cicing tiange. Gitu pan balang tamak memunyi. Dadena desane tusing ada nyidang ane mesaut. Subal lantas keto mulih kone desane uli meboros. Buen manine karahin pan balang tamak yen ada sangkep di balai banjare. Maro pan balang tamak ninghor arare keto. Iyo ngai jaje uli injin lakar melok belogin desane mani. Buen manine mekiken pan balang tamak sangkep sambilang ngabot jaja injen mapulung-pulung apang cara tain cicing. Pejang-pejangina di senden balai banjare muah kecirina teken iye. Kacerita suba mekejang desane teko didul lantas pandalang tamak mauar-uar. Jaja mekejang nyenane mani narci tain cicing enta tiang ngupahin pipis 100 tali 100,000. Mesaut penyarikan desane. Besigok abet sama peta. Nyena ada naknya ngajeng kain cicing. Lamun balik tiang icang ngupahin 100 tali. Maru kita pelan-pelanina tekan pan balang tamak. Uluha tekan pan balang tamak. Cok tanghajut desane nolih pan balang tamak. Mani bani nartain cicing. Bisa ada nih ngutah-ngutah. Pemuput nih payu desane dendel tekan pan balang tamak ulian keto mau berangtin desane lak tur tusing mbak bungang lakar ngai daya apang iya mati kacerita manine pan balang tamak karahena yen tusing dadi ngenjak karang anak sane malih-malihan ke abian anake lamun ada ane bani kena denda gede. Yen keto pan balang tamak tuara kewah karena ia ngolah dogen daya. Itu lantas ia ngai daya gerete kone pulete di sisian pekene anggana abian apa sinaliti pagahina lidi apa sina benang. Kacerita supaya membuka pekene ada anaknya kitang basang cek nyelingsip mencelap ke abian pulete. Itu lantas pan balang tamak maksudnya. Jero, tiang bukan ada anak ngemaling ke abian tiangnya jero. Cek tengkejut anak-anaknya kitang basang entok. Apa salah tiangnya jero? Kenapa jero ne nagih nanai tiang? Saut pan balang tamak. Jero ne menjelek ke abian tiangnya tur ngemaling tanaman tiangnya. Atau apa bongkos jero ne? Maro ungka banget saja pulatan ketika mana
pemuputne payu anaknya kitang basang to kenaina denda. Kacerita cek kewah sajan desane ngencanen pan balang tamak daya kudang daya tusing ada ane ngenain. Nah, nejani desane lakar nunasang peporongan utawi cetik teken anake agung. Kacerita suba baka cetik ane paling meranen apa ngidang ngematiang pan balang tamak. Kocap pan balang tamak ning ngehorto lakar kegagaenang patine. Ditu lantas ia mabasan tekan kuranane. Yencang manis suba mati kantongang mbok cang ngaji tambu lilingan suba keto selelegang di piasane pegelahana pesuang onyo jang di balene rurubin aji kamen putih sambil pengelingin. Nah yen suba ada anak ane noleh bang kencange wadahin aji peti jang di jumah meten. Kacarita pan balang tamak suba mati ngajang cetek paican anake agung. Lantas men balang tamak ngutang pabasan pan balang tamake pidan. Kacarita desane lakar ngintip sok jumahnya pan balang tamak suba mati apa tuh sing marah nak itu toleh pan balang tamak mih nyelelek yo dia biasane sambilang memantreng ngama hangbok. Cek tengkojut desane ditu lantas desane mesel-selan pada ngorahang cetike jelek. Nih, kan topan balang tamak kasih mati. Kamu hidup cek memantra yuk ditu. Lantas desane buin nangkel kepuri ngorahang teken anake agung yen pan balang tamak tusik mati yo memantra di piasane. Marah keto pedih anake agung. Lantas idong ngandike. Hah? Kengken? Cetike tuh sing berane? Wih, indayan, idewe ngasanin. Marah asanin bede. Anake agung sedep rajani. Kocap men balang tamak ninga orto yen anake agung suba sede ngajeng cetik. Iya lantas ngekanang bangken kuranane cara tundana ipidan. Kacerita suba sanja ada maling ajak papat lakar ngomaling ke umahne pan balang tamak. Tapukina men balang tamak di balene sambilang ngelingin kuranane. Dadena maling itu mejelap ke jumah muten. Wih, tapukina ada peti gede torbat. Lantas sangkola ajak papat jangan nesanan tegana ajak papat. Marana kedibat bete timpane mesaut. Dini suba gagah. Mesaut timpane lenan. Do dini mau bangke no dituangin. Lantas kisidanga sakewala anu masih mau bangke. Timpane mesaut. Nih nuno pone kayaknya ada tai bangken cicing deh dini. Abo kan ke pura desa nyen ada nak maning ngutang bangke ditu. Lantas tegana abo ke pura desa. Marah neket itu ungkabanga dapatan bangken pan balang tamake ditu melahip. Lantas malinge sepati kapluk petine kutanga ditu. Kacerita subang ngedas lemah nuju jero mangkuning aturang canang. Maru nunggu di korine. Wih, ada peti di natah biasane. Tu lantas jero mangkuning mesilo tiding sambilang nyumbah. Betaran ti jama paica. Karena sing ada ane bani mungkah. Lantas iya ngantiang apa makejang desane teko aukut nyumbah. Tekau aukut nyumbah. Kacerita suba onyang nyumbah desane. Lantas ungkah banget petine ento tapetang bangken pan balang tamake ditu nyangku. Cek mekteng kejut desane buen pada andam ane misuhin. Weh, sakit gede pan balang tamak. Dia pinja iya pisuhin nanging bekadung bakat sumbah
pemuputne desa ane tuyuhnya kanang tur nanam bangken pan balang tamake. Nah, timpal-timpal aja makejang. Yan iraga ngelah keduagan, angon keduagan te ane angon keduagan ento ane melah-melah do angona mengbogen anak. Bisa kena sengkala, bisa masih gedagena tekennya mebraya sampunang iraga loba medaya corah iri mangdane apang iraga saling tulungin, saling asah asih asuh. Apang idope nemu rahayu. Menek jukong nuju kapura. Lakar ngayah magita santi. Kirang langkong nunas pangapura. Puputang antuk parame santi. Om santi 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 om. Iya punika wau